MTV. Her vaxtdagi şəbiyik tatar tilində isənmisiz deyib dəşəm sizgə Mingülən Səfərova. Instagram zamanası cəməqət xərcə şığa qol ciddə. Artistlərə turdan tur sıravlar biri, üzün matura külməyin yemsiz deyib də yazıb bula. Sekund içində sınğı yanlıqlarını bilib, öz fikrini qaldıra alasın. Əjirçilərinin qaysısı qızıqlı akaunt bilə ayrılıb tırar. Kim ən көп patpişiklər bilə maqtana ala? Barlıq sıravlarga bugün Muzыкаль qoyma hit paradında cavab veririmiz. 15-ci orundan Tataristanның алтын тауышы Filuz Kahirov start biri. Jirşi bizge Jil Qopqa isimli jiri bilen kelip qoşuldu. Әйдәгіз премьера күз салык, 15-ci orun Filuz'da. Dördüncü pozitsiya hujası Ruslan Zülkernayev. Jirşi Instagramda bir yıl ilikine tirkelgen. Bugünkü күндә аккаунтында 42 yazma barlıqqa kelgen. Ruslan konserttan çıkışlarından üzükler koyup bara, canlı fotolar urnaştırıga tırışa. Foto astına kıska gına edip koydan nişik çırılganını da yazıp koya. Biz Ruslan Zülkernayevni hazır koyup jiberemiz. Gümrümnün şunday şırı isimli jirina çırılgan klibin təqdim etəmiz.
салганы сукмагы буйлап, менем гомер үрләренә, дәртле хисләр, матур уйлар, яратулы йөрәгемдә, артка бармый, алга китми, яшәвемдә бүгенгә дә туып тора, артып тора, матур уйлары күңелемдә. Артка карап, үкенерлек күңелемнең югы башыгы, түгел башы, түгел соңы, гомеремнең шундый шары. Ашыкмыйча алга атлыйм, хәтерләтеп мин юлышыны, үз бәхетем үзе кулымда, күңелемнең тоямы шуны, шатлык тоеп гомер итү, яшәвемне асылышыны, илагымның бүләге дип, кабул итәм язмышымны. Артка карап, үкенерлек күңелемнең югы башыгы, түгел башы, түгел соңы, гомеремнең шундый шары. Ümit bilen yaşaganda, matur bula ul xıyalada, yakşı deyip yinem barda, şat uylarda atlıyım alga, abir bulsa kişim işede, buluttan sımıkı yaşığa, süyüp ağamı dünyasına, ümitlenem dik yakşığa. Ortka korap, ükenirlik, күңелемнең югы башыгы, түгел башы, түгел соңы, гомеремнең шундый шары. Артка карап, үкенерлек күңелемнең югы башыгы, түгел башы, түгел соңы, гомеремнең шундый шары. 13 деген сирле сон астында Марат Шайбаковны теркәрбез. Марат турында бүтән мәгълүмат Инстаграмында тупланган. Иҗади фронты, концертлар, съемкалар, шәхси тормышы, гаилә, туй фотолары һәм ял мизгелләре. Балыкка гөмбәгә йөрү чыннан да кызыклы аккаунт дияргә була. Шуңадыр да мөгаен җырчыны 51 000 кеше күзәтә. Без дә бу аккаунтка экскурсия ясап алдык инде. Хәзер Марат Шайбаковның хит-парадтагы җырына күчик. Яшен кебек итеп, әле генә нигә күрендең? Тибрәндереп күңел кылларыма, гөл чәчәкләр булып үрелдең. Соңладың бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне nasip buldun әллә кемнәргә. Соңладым бит өзелеп яратырга,
Соңға қалдым менде сүйерге Үтә ғымыр, үтә көңіллеріні Насып болыдың әлі кімлерге Yok deyim özüm üzgələnəm Sen avalıb kite uylarım Ötənnimin saylar idim misin Bilgen bulsam dünyada sen barım Sanladın bir üzülüp yaratırga Sanğa kaldım minde siyerge Üte gümür, üte köngüllerini Nasip buldun elle kimlerge Sanladın bir üzülüp yaratırga Sanğa kaldım minde siyerge Üte gümür, üte köngüllerini Nasip buldun elle kimlerge Düşke keresiyo Ömürler uza aşkınıp Dik hıyanet minim üçün tügel Gazaplama zinhar şakırıp Sanladın bir üzülüp yaratırga Sanğa kaldım minde siyerge Üte gümür, üte köngüllerini Nasip buldun elle kimlerge Sanladın bir üzülüp yaratırga Sanğa kaldım minde siyerge Üte gümür, üte köngüllerini Nasip buldun elle kimlerge Hit paradını Rizat bilen Zinira devam etti. Bir aylık Zinira'nın Instagramına hücum etken bulganlar. Yoңадан işletip jiberu için zor sumuda akşa sıraganlar. Ama Ramazanovlar baş tartkan. Şuna jirçiler hazır bir ortak account alıp barıra kirişken. Lentalarında afişalar, konsert anonslar, hem çıgışlarından üzükler urnaştıralar. Oratiriya Ramazanovlarının gaile bilen düşken fotoları da көрінгелі bala. Yoğun mizgilleri şağıla. Ramazanovlarının Instagramına seyahat yasab aldık. Indi hit paradga aylanıp koydup jırları bilen devam ettik. Hürmetli kollegalar, bizning kollektivga yangi xizmatkorlar keldi. Tanish bo'lamiz. Alarga hunarlarni o'zlashtirishga har yoqdan yordam ko'rsatuvchi siralar. E'tiboringiz uchun rahmat. Gözlerinden gözümünü almam Senin için yüreğim
bilmez hisleri. Yaradan tepken yürek inden işlesin. Seni ezeli seni gitti irten kişileri. Sin deyip ezele özegim. Kuyelinde tiksin hazır yana yüreğim. Sin deyip ezele özegim. Kuyelinde tiksin hazır yana yüreğim. Барығыз, жырлап қына үйрегіз. Birinchi o'rinda bizning hurmatli jurshimiz Hamduna opa Temirg'aliyeva qarshi oladi. Jurshimizning Instagram akkaunti bor, ammo unda yozmalar biksirek ko'rinadi. Hamduna Temirg'aliyeva sotsial shetlarni keraksinmi. Legendar jurshimizga o'zini tanitirga da reklama yasarga da kerakmi? Biz uni bulayda bilamiz, bulayda yaratamiz. U hit paradda yo'q yozmish deb jirlar. Tinglaymiz ham qaraymiz. Muzikal kaymak hit paradının unlığın Leysen Gıymayeva bilen Bulat Bayramov baklı. Onlar hit paradının en aktif kullanışları. Günde yana foto, videolar koyarlar, reklama postları da ornaştıralar. Bundan bir neçe yıl ilkine akauntlarında kubek konserttan üzük afişalar idi. Hazır ise kızıklı videolar çıkmaya başladılar. Bolalarını da ko'rsatalar. Bolaları bir neçe gün ko'rinmay tursa, yazılışçıları şunduk fotoların sırrı talab eta boshlaykan hatta. Bir yoqdan da aktiv par Leysen Gıymayev bilan Bulat Bayramov efirni davom etadi. Ular 10-chi. Koyşanda bir ming'a da 85 yaşım tulsa, uzun qora shashlarime oppoq baslar qo'nsa,
атлағанда бүкірейіп, таянып таяқларға, ертән азапланған шақта басалмай аяқларға. Йомшақ ипи кисәген шәйгә манып ішкәндә, яшьлек жүләрлегемде ебисемә төшергәндә, күңелдә яшәү нуры инде сүнәм дигәндә, күзләреңә жан кисәгем җен булып күренгәндә, бүген бәлки соңгы көн диеп йоклап киткәндә, кайчанда бер мин уйлармын 85-кә җиткәндә. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз. Кайчанда бер миңа да тулса 85 яшем, яшь чагымда кебек сиңа җаны диеп дәшәрмен. Утырырбыз кичләрен үткән көнгә сөенеп, җылы йомшак аякларын кидерермен иелеп. Төнлә уянып синең сулышларың тыңлармын, туңмасын дип өстеңдәге юрганыңны барлармын. Һәр иртә шөкердәшеп сөтле чәйләр эчәрбез, оныкларга үрнәк булып матур итеп яшәрбез. Үткәннәрне сагынып тыныч гомер иткәндә, нинди уйлар килер башка 85-ем җиткәндә. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз. Позицияда Рафина Ганиуллина һәм Разил Камаловны каршы алабыз. Пар бер-берсенең парольләрен белми. Телефонныкында, социаль челтәрләрнекендә бер вакытта да сорамыйча хәбәрләрне укымыйлар. Кемгә лайк куйганнарын да тикшереп утырмыйлар икән. Ә сәбәбе бик гади. Туйга кадәр үк барысын да аңлашып куйдык. Икебезнең дә шәхси территориясе булырга тиеш. Иң яраткан кешең, тормыш иптәшеңә дә ышанмыйча ничек яшәргә кирәк дип сөйли җырчылар. Гармониядә яшәүче Рафина Ганиуллина белән Разил Камалов сезнең экраннарда. Карыйбыз.
Yazılmağan xatım yüreğimde yalqın Yıllar aşa sina indeşem Xıyalımda gına, uylarımda gına Senin bilen günde sirleşem Yazılmağan sözün gül qabatlıymışsın Kir kundurmay könel saklağan Yazılmağan xatım eytilmegen antım Yüreğimden min qat yatlanğan Yazılmağan sözün gül qabatlıymışsın Kir kundurmay könel saklağan Yazılmağan xatım eytilmegen antım Yüreğimden min qat yatlanğan Yazılmağan xatını hisler izlep tapdı Uturttu da qabat qavındı Yuvalmadı vakit, tırışmadı artık Min sağındım, seni sağındım Yazılmağan sözün gül qabatlıymışsın Kir kundurmay könel saklağan Yazılmağan xatım, eytilmegen antım Yüreğimden min qat yatlanğan Yazılmağan sözün gül qabatlıymışsın Kir kundurmay könel saklağan Yazılmağan xatım, eytilmegen antım Yüreğimden min qat yatlanğan Yazılmağan xatda, barda senin haqda Köңelimden şunu anlatam Seni yanda duyam, tamam edip uyam Min yaratam, seni yaratam Yazılmağan sözün gül qabatlıymışsın Kir kundurmay könel saklağan Yazılmağan xatım, eytilmegen antım Yüreğimden min qat yatlanğan Yazılmağan sözün gül qabatlıymışsın Kir kundurmay könel saklağan Yazılmağan xatım, eytilmegen antım Yüreğimden min qat yatlanğan Yazılmağan xatım, eytilmegen antım Yüreğimden min qat yatlanğan Yüreğimden min qat yatlanğan Жыршы ерке ең көп подписчик иелерінің бірсі. Жыршы артынан 185 000 кіші көзеті. Әуізі ол небары бір кіші қызы Айсылуға yazылған. Ерке соңғы арада бик мәғнәлі хислі постларға үстінлік бере башлады. Болашақ еллары, yüklülük вақытында көргенлері, нинди сынаулар аша узганнары белән уртаклаша барау. Мындай стильле подписчиклар да шундый шаткан. Комментарийлар арасында язучы булырсың әле дип фаразлаучылар да барлыкка келген. Ә хит-парадта ерке нишли? Жырлый. Күздә тулган җимешем Адашты бәхетем Күзләрдә өметем Бәхетемне эзләп килешем Күзләрне көр еллар Язлары ерак Кызыл яшьләр тамып Тәлгәштә Җимешеңен
Телегәш миләш, бирші миңа киңәш, кире қақма мине миләшем. Әллә яшим ялгыш, гомер үтә ялгыз, шуңар ярсы йөрәк тибешем. Телегәш миләш, син ми ярым тиңдәш, өлешемә тигән көмешем. Төшләргә күрәсең, елмайып көләсең, шушы микән бәхет җимеше. Яшьләр тама телегәштә, әше җимешеңнән муенсалар тезәм, сагыш тәме килә миләштән. Әше җимешеңнән муенсалар тезәм, сагыш тәме килә миләштән. Хит-парадны эстраданың йөзү кошы Зәйнәп Фәрхетдинова белән дәвам итәбез. Зәйнәп ханым артыннан Инстаграмда 40 мең кеше күзәтә. Биредә җырчыны мини күлмәктән дә, повар униформасыннан да күрергә була. Зәйнәп Фәрхетдинова язылучыларына еш кына сораулар да биргәли. Иң яратканы, ничек сезгә минем образ, күлмәгем килешәме дип сорый. Ә карап баручылар үз фикерләрен калдыра. Арада үлеп яратучылар да, күлмәгез килешми диеп зәһәр генә сүз әйтеп атучылар да табыла икән. Зәйнәп Фәрхетдинованың Инстаграмына күз салдык, инде хәзер клибына күчик. Сәлам, әнием. Улым, күпме тус иттергә була инде? Ярар инде, әнием, я же молодой. Ярар, йокларга киттем. Ничего? Күндә бер көн үтеп, үтеп торган көннәр, бергәлек
Şatlıkları atkanı birime-bir Durmuş rahatında Soğluk bakıtında Yaşigalı şulay birge Bugün biz artistlarning Instagram akkauntlarına ekskurs yassaymiz. Onların eng populyar jırlarini ham kliplarında borlaymiz. Shiratda yaratgan jirshimiz Aydar G'alimov. U har frontda da oldingi. Virtual kenglikda da, sahnada da, bizning hit paradda da. 6-chi pozitsiyada u bizga "Aytchi menga" deb jırlar. Quyosh kabi bo'lsang ertan kechga toba surilasan lekin kishin to'lgan ay ko'k ertan uyga ko'malasan umr bo'yi matur bo'lmas tuman qaplar fiqlarına ukallama canım eremiti Vakıtlarına Aytchi menga sebeplerin Nik o'zgarra kayflarin Sina balda men bilmagan Bormalla g'ayiblarim Aytchi menga sebeplerin Bormalla kayflarin Sening yaşasın işin yaşayım Ağır tugel o'zgararman Jırlarına muhabbetim Sen ağına bağışladın Kechir meni agar bo'lsa xatolarım yog'ishlarim Aytchi menga sebeplerin Kishin qaba
Hürmetli tamaşaçılar, yazın en grandiyoz muzikal şarası TMTV premiyelerin tapşırığı tantanası yakınlaşa. Kızıl Kılem, 30'dan artık nominasiya hem en popüler başqaruşlar. Grandiyoz tantananı yaratkan jırçılarınızını көрмей қалмағыз. Yaratkan jırçılarınız turunda söz ketken ekeninde Rishad Tıhvatullinni tыңлар vaqt жетті. Ол бүгін 5-ші позицияда.
Әміне музыкаль каймак хит парадының 4-ші орыны Гүлназ Асаеваныкі. Гүлназ Инстаграмны бик актив қолланы. Күнде постлар қоя, сторислар яздыра, мұңа істеп әлі жерші сағатлар бойы туры эфирлар да алып барырға мүмкін. Бұл нәрсе дегенді аңлата. Гүлназ Асаеваға yazылып, сіз аның біле бір ижади күн уздыра аласыз. Жерші қоя бара, кім біле ұшыраша, студия, съемкалар бұлардың барысында өз көзләрігіз білен көріп бола. Біз Гүлназның өзін көрсетік. Оныта алым жырына түшілген клипі 4-ші. Менің көңіл сенде, сенің көңіл менде, ойланып таң ату, яшырын ярату, бір кімде білмесін, бір кімде көрмесін, деймесін тек көзлер, кірмесін ят сөзлер. Ұныта да алмайым, жоғалта да алмайым, төшлерге кіресің, үмітке тіресің, сен башқаның яра, мен башқаның пара. Популярлар ішлігіне де келіп жеттік. Әлігі ішлікні Радик Миннебаев ашып жібері. Радик Инстаграмда түгіл 2 ел электр келген болған. Аның аккаунтында спорт ярышлары, креш, теннис ойындарынан мезгіллер көрерге бола. Дуслары ғаиләсі білен түшкен фотолары да бар.
Радик табиғатны да бик ярата икәнлеге күренеп тора. Instagram аккаунтында матур пейзажлар да урын алган. Без реаль шын барлыкка әйләнеп кайтыйк та Радик Миннебаевны җырлатыйк. Картәтей, ашарга пешердем, котлет кыздырдым. Даруларыңны эчәргә онытма. Телевизорны күп карама. Иртәгә тагын килермен. Ишеттеңме? Ишеттеңме мине? Ярый кыз. Сау бул, картәтей. Я, кызым. Ярый. Алло, Марат. Хәлләр ничек? Кара, әйбәт. Ярый, Марат, карале, бүген кич белән клубка барып килсәк, синең ничек планнар? Алайсаң, bir yarım saatten yanına kilem yarayma. Hazır tur. Aha. Yolda bizinin ilerkite Ömürler öte Mağlandıra soğuş bulup uzgan yollarım Yeşillik jırları Yaşakıtan kiligen dostlukını Sınadı yazmış Şişmek gibi gürlep dursun kiler günlerim Gelmesi yine derim Olsan idik yaşlıkte Çırlarını jırlı Dostlarımız birlikte Karmonun arşınlı Olsan idik yaşlıkte Çırlarını jırlı Dostlar bilen gelin birge Karmonun arşınlı Her bir günüm iske düşe Ağlıma koytsam Tuzlar bilen uğraydaki bas okurların Yılığa boyların Olsan idik yaşlıkte Çırlarını jırlı Dostlarımız birlikte Karmonun arşınlı Olsan idik yaşlıkte Çırlarını jırlı Dostlar bilen gelin birge Karmonun arşınlı Yorga terek bulsun Tuğrı mühabbet İzgilikке belekeyden babaylar öğretti Sağınıp yürek tipeti Olsan idik yaşlıkte Çırlarını jırlı Dostlarımız birlikte Karmonun arşınlı Olsan idik yaşlıkte Çırlarını jırlı Dostlar bilen gelin birge Karmonun arşınlı Dostlar bilen gelin birge Karmonun arşınlı Kvarteti, hallerim nişir. Evet kızım. İsen sağ mı? Evet. Nişik yıkladın? Evet kızım.
Айтады давлениеңді да өлшек. Бер мында. Bu adnada hit-paradның ikinci орынын 2 жыршы бүліші. Олар Эльмира Нағимова білән Руслан Кереметдинов. Эльмира Инстаграмның ең актив қолланушыларының бірсі. Оның артынан 169 мың кіші күзәті. Эльмира өзі күнде фото-видеолар кірті, реклама постлары да қоя, конкурсларда ұйыштыра. Қысқасы, блогерлардан бірді қалышмай. Русланның аккаунты азғына тыйнағыра. Әмі бұл вақыт іші дей бұйдың. Тизден ол да бірінші езілігін жияр ала берсі. Бізде шу орында музыкаль пауза ясый һәм сүзне Руслан белән Эльмираның үзләренә тапшырыйк. Sağışılarsam güzellerine koyayım, başka güzellerine anlamaz. Yaratkanға güzellerine koyayım, benim güzeller seni aldamaz. Yaratkanға güzellerine koyayım, benim güzeller
Birinchi o'rin bu adnaning absolut lideri Zarina Asılkayeva. Zarina barliq qizlar siman foto ham storieslar qo'yarga yarata ekan. Selfielar bilan mavzuga studiyada yasalgan fotosessiyalar bilan da bo'lishadi. Tabiat ko'rinishlarini shulay tushirishga yaratam diyor. Zarinaning akkaunti yoqti tislarga boy bo'lishi bilan e'tiborni jalb etadi. So'nggi fotolari ayrisha ko'ngilni jilata. Jirshi ko'pdan tugilgan Dubaydan qaytdi ham birida Zarina quyosh vannalari qabul etgan. Suv quyingan ekzotik jilak jemishlar yashagan ham bularning barasida biz qizning akkauntida ko'rdik. Ishonmasangiz o'zingiz kirib qarang. Biz Zarina Asılkayevani qo'yib jibaramiz. Min kuşlarda başında Satlı bir man kanat kağışında Hele sinden birer haber miken Küngelimden sihri kalan şitken Hissedim min jiller kavaşında Hissedim min tağlar bakışında Min güller pışıldadı Jiller ko'da qora bulutlarni Quyosh chiqdi seni gözün gibi Şul jilidan kiynet bitemere Hissedim min jiller kavuşunda Hissedim min tağlar bakışında Kodam uşan gözlerinde Hisset alesinde sözlerimde Hissedemin yollar tavışında Hoşatamin sinem arasına Yürek dipte çıkar bulup yorsun Hisler turadu gelerge taşı Hissedim min jiller kavaşında Hissedim min tağlar bakışında Görüp kaldım uşan gözlerinde Hisset alesinde sözlerimde Hissedim min jiller kavaşında Hissedim min tağlar bakışında Görüp kaldım uşan gözlerinde Hisset alesinde sözlerimde Hissedim min jiller kavuşunda Hissedim min tağlar bakışında Görüp kaldım uşan gözlerinde Hisset alesinde sözlerimde Mana shulay tezgina 11 yilchining Instagramına kirib chiqdik. Qiziqli faktlarni ochiqladik. Internet dunyosida gidigiz men Gulnaz Safarova bo'ldim. Siz adnaning eng populyar jillarini ham jirchilarini birlashtirib turuvchi Muzykal kaymak hit paradini qaradingiz. Eson sog' bo'ling.